Karidinali Robert Francis atorewe kuba Papa afata izina rya Leo wa 14. Mu matora ya Papa yari amaze iminsi ibiri abera i Vatican muri Chapelle Sistine, Umunyamerika Robert Francis Prevost niwe utorewe kuba Papa afata izina rya gishumba rya Leo wa 14. Saa 12 z'umugoroba wo kuri uyu wa kane nibwo imbaga y'abakirisitu bari bateraniye ku rubuga rwa Petero Mutagatifu babonye umwotsi wera, ibyishimo birabarenga by'iyo nkuru y'itorwa rya Papa. Papa Leo wa 14 wavutse tariki 14 Nzeri 1955, nyuma y'uko abakaridinali batoye inshuro eshatu amajwi yagenwe adakunda, yatowe ku nshuro ya 4. Papa Leo wa 14 ni uwa 267 aho asimbuye Papa Francis witabye Imana ku itariki ya 21 Mata 2025. Akaba yari Arkiyepiskopi wa Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.